Dakle, vi ste i dalje, dragi slušatelji Radio Studenta, u emisiji Hodalica. Da. Tako je, a s nama na liniji je Siniša Glogoški, pa Siniša, jel se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Pa evo, dobro nam došao u Hodalicu. Evo, za početak nam se ukratko predstavi i opiši svoju ideju reljefne fotografije. Može, hvala vam lijepo što ste me pozvali. Znači, zovem se Siniša Glogoški, apsolvent sam studija fotografije na Dramskoj akademiji u Zagrebu i ne znam, reljefna fotografija, to je nešto što sam radio sam na tom projektu 2 godine, sastojao se od nekakvog početnog izraživanja, volontiranja u Savezu slijepih i udruzi Hupert, pa do vlastitog osljepljivanja na par dana kako bi to što bolje doživio, pa do toga da sam na kraju fotografirao slijepe i slabovidne pojedince, od tih fotografija radio trodimenzionalni model i onda u potpuno zamračenoj prostoriji ih predstavio javnosti. Ideja je zapravo bila da se nakratko zamijene uloge i da se barem jednom pojedinac koji vidi mora prilagoditi, kao što se slijepi i slabovidni zapravo svakodnevno prilagođavaju svim situacijama. Pošto je u toj prostoriji, znači, postavljena jedna prostorija u kojoj je bio potpuni mrak, bez ikakvog vizualnog podražaja, ljudi su doživljavali baš svakakve reakcije. A zašto si se baš odlučio za portret? Pa, portreti su nekako, pa po meni oni opisuju osobu i oni su zapravo nekako ogledalo kakva ta osoba je. Svaka bora nešto znači, tako da i kad su ljudi pipali ta lica, znali su, ovaj se namrštio, ovaj nešto žvače, ovaj je ovakav, ovaj je onakav. Znači, jako puno se može zaključiti iz portreta. Reci nam, molim te, odnosno opiši nam postupak kojim od obične nastaje reljefna fotografija lica. To je zapravo čisto nekakva tehnička stvar. Dosta je upitno bilo dok sam radio taj postupak na fakultetu, je li to fotografija, jer vi tu ne vidite ništa. Fotografija je po svom načelu nešto što se gleda. I malo sam se tu igrao na rubu nekakve, na samom rubu definicije fotografije, ali zapravo to je čista fotografija i radilo se na način da sam jedno lice, to jest jednu osobu, fotografirao iz različitih kuteva, gotovo 30-35 fotografija je rađeno za svako lice iz raznih kuteva. Nakon toga se radi 3D model i onda se na jedan specifičan način koji sam uz pomoć prijatelja Janka Kralja sa arhitekture, mislim da je to zapravo jedan jedinstven postupak, nije onako automatski, nego je ručno rađeno i dio nas je u svakom od tih portreta. Ajde. Mogu ja. Je li izrada takvih fotografija skup i dugotrajan proces i otkud lova? Kako ste se financirali? To je uvijek problem. Zapravo, nažalost, to je uvijek problem. Što se tiče, znači, tog procesa, pa sad, nekad je, nekad nije. Desilo mi se to da smo uspjeli jedan dio toga uz pomoć arhitektonskog fakulteta odraditi na njihovom fakultetu. Lasersko izrezivanje je bio najskuplji dio svega. Fotografiranje i to jednostavno zahtijeva strpljenje i vrijeme, a financije su za sad sve iz vlastitog džepa, nažalost. Nadam se da ćemo u budućnosti pa ne znam, naći nekoga ko će vidjeti potencijal u tome, pošto planiramo možda i dalje po Hrvatskoj provesti cijelu izložbu, a komplicirano je to sastavljati, tu kutiju i zamračivanje i može se sve pojednostaviti uz malo više love. A kakve su reakcije posjetitelja koji su, ne možemo reći, vidjeli, ali dodirnuli vašu izložbu? Pa reakcije su vam bile, znači, sljedeće. Prvo je izloženo u Galeriji Jeste u Zagrebu, onda smo izložili na Trgu Bana Jelačića jedan dan. Ja sam se iznenadio kakve su reakcije bile, jer na toj izložbi u Galeriji SC je bilo jako puno ljudi, preko 200 ljudi u malom prostoru i onda pojedinac ulazi sam u mrak. Makar je vani buka, ljudi su izlazili uplakani jer im je šok. Samo zamislite da ulazite u mrak, znači bez ikakvog vizualnog podražaja, bez trunke svjetla i onda se šokirate. Mnogi nisu htjeli ni ući, a
onda se dešava obrnuta situacija gdje imate slijepe sa strane koji govore ma uđi, ma nije to ništa ono, bit će sve ok, pa onda slijepi vode one koji vide. I upravo sam postigao ono što sam htio, da se zamijene te uloge, da se poveća taj nekakav senzibilitet prema slijepima i da se vidi da se oni apsolutno svemu moraju prilagođavati i evo da se nekad i mi prilagodimo. A da ne molim te opiši kako je to bilo kad si ti sam sebe oslijepio? To je bilo teško i razmišljao sam ponovno to uraditi kako bi to dokumentirao malo još duže jer je bilo samo 3 dana, ali iskreno šok. Tako da, makar sam ja znao za 3 dana skidam poveze, moći ću hodat normalno, neću morat gnjaviti prijatelje stalno da me vodaju na kavu, šetnju kroz park ili nešto tako, ono, potpuna nesamostalnost. Šok za organizam, tako da sam ja nakon 2 dana se strašno borio s tim i 3. dan skinuo jer nisam mogao više izdržati. I onda samo razmišljam kako bi tek bilo da znam da je to trajno. Znači, jedna teška situacija, baš teško. Da, i sad ćeš ponovo, a? Pa, znači nije projekt još gotov, nisam još siguran da bi s tim stao. Radim sa odličnim pojedincima u udruzi Hupert koji me guraju dalje i radi. Možemo bolje, možemo više, tako da imamo nekakve planove posložiti to pa proširiti po cijeloj Hrvatskoj, možda početi sa Varaždinom, ali to ćemo još vidjeti jer puno toga treba izorganizirati, a projekt se može još širiti. Znači, osim tog samog osljepljivanja imam još neke ideje koje bi uklopio u sve to. Da ne ostane samo na tom početnom elementu. Evo, svidjela mi se ta tvoja izložba, nisam ju dodirnuo, ali eto, zanima me, hoće li biti još prilike to negdje pokušati vidjeti? Nadam se nakon nove godine da će biti nekih konkretnih termina kad ćemo izlagati. Ponavljam, bilo bi super kad bi nam neko malo financijski možda uskočio, da to možemo jednostavnije slagati, a ne razmišljati koliko košta ovaj komad drveta, koliko onaj, pa će onda biti nekakvi datumi i svakako ću vam javiti da dođete i doživite taj mrak. A možeš li mi molim te samo reći ako ljudi žele pomoći vam, odnosno evo financijski kažeš da nije baš bilo dobro, da niste dobro stajali, evo gdje se mogu javiti ljudi koji bi htjeli pomoći nekako, a možda evo pozvali bi slušatelji i financijski, vrlo jednostavno. Ma mislim, nije sad želja da se tu sad moli za nekakav novac, nije uopće stvar u tome, ali doslovno bi bilo dobro da imamo nekakvu tehničku podršku koja bi nam pomogla u realizaciji. Najbolje javiti se udruzi Hupert u Zagrebu, možete pogledati na njihov e-mail, na njihov Facebook, samo googlajte Hupert pa ćete sve podatke naći. S njima zapravo sve ovo guram dalje. Puno su pomogli koliko su mogli i sa pojedincima, sa volonterima i sa nekakvom promocijom i na 100 raznih načina, tako da javite se njima i puno ćete pomoći. Ok, a osim ovoga što si spomenuo već, ili imaš još kakve daljnje planove? Pa daljnji planovi već počinjem neke druge projekte, jer ja sam u suštini fotograf, radim nekakve dokumentarne projekte, sad počinjem neke nove teme, pa ne bi još o njima, ali nikako da stanem, ne znam šta da radim, nikako da stanem. Pa dobro, treba malo našo. Tako je, bilo bi dosadno kući. Da. Dobro, hvala ti što si nam bio gost, jel imaš još išta za red za dodat? Pa ništa, zahvalio bi još jednom prijatelju Janku Kralju kojeg sam izgnjavio do srži, koji mi je jako puno pomogao u finaliziranju tog trodimenzionalnog produkta, tih portreta. Zahvalio bi svima iz udruge Hupert koji me i dan danas guraju dalje i koji pomažu u svakoj sitnici koju trebam i koju radim, i svim onima koji su dopustili da ih fotografiram i koji su pristali biti dio te izložbe, jer su pomogli da se javnost malo osvijesti i da se promijeni pogled na slijepe. Tako da hvala vam puno. Eto, mi se pridružujemo zahvalama i tebi se zahvaljujemo što si nam bio gost i puno sreće u daljnjim projektima. Puno hvala. Ništa, pa čujemo se. Zdravo. Čujemo se. Bog. Ćao, bog.